Chairman wa board habwa Shtagata Financial Services Sacco Edgar Mukundane yasima ba member habu kwagira sako yabeka kora kurunji batakabire ba member okwija bakati joininga abakwa twine products nungi kandi omwe ezabandi batina abokuba customer care neya hiburu ba member bitu nibo bakama ba banka omucho go savinga okubika sente yo foundation yegisako mwenu mutaburugaho okusavinga okugumizemo so nyonya ndakutera umuranga ngo waza kwiha yo loan nyaburawe gojinire plan ningo muramwa echo kuza kugikozesa kandi ukikozese echo wagishirayo iyo twiyamba kutwera isente za sako mukazugaruza omwire tukakora sako zanyu zikagumiza muri zikora. Manager wa Shtagata Financial Services Sacco Joan Tanankunda ashabire ba member ba Shtagata Financial Services Sacco okwejombero mu kukolesa obuhereza bwa teknolojiya ninyongera kubencouraginga ningashuko bashenda ngureka tukozesa obuhereza obwa FlexPay ahakuba kubona ukosa FlexPay noshanga noshanga wasevinga obwire bwawe obundi obwana za kumara kutambura ningo mwe transport iyo ibanoza kutekamu ningana no mwe security wise korokora zakoze mu muziho politics enyingi zo zabire za affecting Shtagata. Shtagata Financial Services Sacco ikatandika emyaka 21 hwire kandi obwa hatene ba member 15,600 share capital neya billion 1 na million 200 kandi savings neza billion 1 na million 400. Bizimo bereza kwa banka yitwa ya Shtagata Financial Services afunyambire munonga nkata kumangukanya nimbasa kusomesa mwana ashare buri abana baje bona bashomere baheza kukozesa sakwe kuko bane benda ka sentence muri hamwe je nakore mu yanjye ngorana na business yanjye amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi.